rongga kidul mata kuyut teh lilis mata kresem urang lemu tepak kendang menima prang soraka molang ngarangnya sidan ngawi ngahalang ada jauh di panggung lampun ucaan surat cai ombak laut pengandaran dina sisi basisir mama edin tem kikisi bangun poe date ngulon pasapin sumantri mega modas ngalayak di awal jadi nya harita tepung munggaran Mama Wilis joma nehna Mama Mio mimiti ngedalakeun cinta Baru hatosan mobil remaja putra ngahalangan aya nu bade kaluar. asih silih pikanyangan Sakali deui mobil remaja putra supados kasisikeun aya nu bade ngarangkung. basket mahante dadak simpen Ngapayun teh kukun harapan daek cilang kapak notan Mama Wilis lo nusa urang mual musna Mama Ede malah kapidede Kapayun apa Eden Mama Eden calon nunungan 27 Januari. Kapayun ayat teh kukun Ronggeng kidul kakoncara khususna kururang Mama Mio aturan di kampung rejeng di kota di Pireus Bah, najan jauh rek di Jogja najan angkat rek di teang dapuk gandrung kurongge rek samping hejo nojang ditotong deh aya kuncen tanjakan aturan. sampingan teh kukun jadi panyilekan Nah itu Mama Mio ampun Ibu Yuyun kok ngaman anak
sesuai kang ade gaul kapayun ah. Rag-rag asih cinta dudua henteu luntur kumaha bulan-bulan samping hijau kuncen tanjakan hari sulap heran sok dipake kuncen tanjakan keur waktu keur midang samping hijau dipake gamelan jadi ciri kade gaul anyar patempang Anu mana kang ade gaul teh? sok leungiteun kang ade gaul kana samping hejo Kalem Kang Ade Gaul. mun dipake kang ade gaul sok resep nu nempong Punten mobil remaja putra ngahalangan samping hejo supados kasisikeun anu ngagaduhan mobil Todi remaja langit putra. keur kang ade gaul hiji ciri keur asih duaan angkat tangan Rondong. nah kitu aki sela ah di luhur Tineng hanya kal waktos deuleuy. Nendang epes. mobil remaja putra supados kasisikeun awas ah hei Kang Wahyu can kebat kaburu tamat sedang sari nu jadi mamanis can tangtu kasorang deui basa anjeun waca nyarita satarabasna kunte disangka kade kunte disangka unggal panggih da biasa tapi dina hate anjing rasa kacinta teni salaksa katresna alah suai-suai aki sela mamah ieu ini mah dewasa akisah ditolak asa teu tega dabongan lepas salira akisah karek waca ayeuna alah aya apa Jepri padahal abdi sarua mamah ii ati nganteng asalira tari bidana dikumaha kuring geus saya nu boga sor kapa kakas siap-siap ah bayu-bayu inayungan hayu urang mamah ii dasa uyuna digarawe babarengan diunggal mah Pak Jepri unggal lapangan aya apa Jepri olah rek silih poyokan aya Bu Hajah Ade Rumina angguran mah silih ajeng nganggo ilmu Pak Haji Iwa dati pangeran nganggo ilmu dati pangeran
Mama Ii ka payun aduh atur nuhun Mama Ii nya. Ulah rek silih poyokan anguran silih ajen bayu kinayungan ayo ora aja prijal sabangetan nganggo elmo di pangeran nganggo elmo acempe dadi pangeran Parung merah liar meja Celom kiri hari anclom pakir Aya Abah Sule Kang Osa hawa epan rupa-rupa Lom kurunyu hari anclom pakurunyu Lung kecemplung Timah ngelem kukumbu pulang Baina Epan nyanggut Jejer jejeng Panon makno ono bae ngadeng Mamah Mio noong bae Tak tau Merek dahar Bangga gerak tua gerak raos ditanggung dedein mangga teh kukun tong isin apa ngacang ukur di langkung apa cempe kalah dia kalah di delek com kalah delek anak pancong Abah Eye Mama Iir haturan Ana siji Mama Mio Dona ora bali dalam ngeprah temen jangan bali Mama Iir dan jangan bali jangan bali da pulau Bali jangan bali jangan bali jangan bali jangan bali
kaula di arep pencung sadaya tembakau Awas. dendeng Kurang kompak. mie rebuse aduh terini dagingnya digede-gede Angkat tangan. Awas. aduh kopine tomat bukete harus pandi aduh manis persis kayak lumayan Yor kamasunin kabayun ah. Senur kuno sakumon bancara patroman katingaren wong ayu kasih tekane cengkir gating temurut tibane miring wis kesanding ditinggal kon letimane Alaya. jangan gula sepo banjar patroma alaya katingere main wong bagus kasih tani alaya ramayu katayu cangkira nama pik dagingnya alaya aja suka cakap mayu mah ii kalau di hari rapine alaya tengah jawa wetang wates kali serayu alaya iripnya selamatang pamuki mulus bahaya Kor Kapa Edi Pajaten haturan. cangkira nama pik dagingnya Alaya. aja suka cakap mayu kalau di hari rapine tua kawitang dharma lakoni mangka orang sasarangan pacakan seni kagungan seni sunda tuturunan warisan makaruhun orang Asopono kasopanjang asal rayon kajalan najan sono najan heman selesai ngobrol di jalan barendang di Majalaya satoros di kahomakeun rombongan abdi sadaya tongtos kira danyo kemakeun salayan sarang salayan lebat sampai terang lumayan atuh lumayan lebat saya pimana namanya model long berbaling Halo Pak Suher. tuan angin ora kurang reka kendang tipung pengirong belum mau lawan angin dasar kali-kali ramatane ojo lali karo kancane kulale kula termayu sampean bali kula melu Elilia mangkali rumeka di bumi alam rumeka di bumi alam
foto